Satana kanangxaki nokungazi yonke into kodwa ungamazi uKristu. Abantu wase-drugs kuphakanyiswa uKristu baphume kwi-drugs. Emadoda abantu abahlulwa ngokuphila i-holiness kuphakanyiswa uKristu. Emadoda akekho ongehlulwa livangeli umembulekelwe nguKristu. Ayikho ivangeli phambi kwakho obuwazi amandla kaKristu. Awunokuthuliswa ngayinhlala awazi amandla kaKristu. Ilibambe kuvimba ubutsheni bukaThixo. uKristu kuvimba ubutsheni bukaThixo. Awufuni into zikaThixo zitholakala kuKristu, zifihlwa kuKristu. Awufuni imimangaliso itholwa kuKristu. Awufuni impumelelo itholwa kuKristu. In Christ. Oh my God. Jesus. No. Ay. Amen. Yo. Ndiyatandaza. Awukho umsebenzi xa abantu bembulekelwe nguKristu. Niyazi uba ukwizinto esizenza zibe nzima senzela abantu banzinyelwe ukukhonza uThixo. Wena abantu beyivelelwa betshilelwa uKristu wabhaptizwa ngamandla kaMngcwele ukuze abantu bamazi uThixo. Kukwizinto ezingakujija xa ungumuntu ongenasambulo sikaKristu. Bazaba i-cases esizabe sikhona emakhaya azibreakwa ngabantu. Sizakhela umsebenzi thina xa sithi singathi umuntu usenoKristu sithi siyokhupha isimnyama thina. Kanti thina sikuba because i-gift asikho ngaphezu kwaKristu. Enye into endifuna ndiyicacise xa kuni njengamakholwa namhlanje ukuphakanyiswa kwezipho endaweni yokuphakama kwaKristu. That is useless. Useless into yokuphakanyiswa kwezipho. Kuthiwe makuphakama uKristu. Njengoba uMoses wayiphakamisa inyoka ufanele uphakanyiswa. The gospel of Jesus Christ is very simple. Ni confused kakhulu. We don't need to preach the gift of the Holy Spirit. We need to preach Christ, the secret of God. So zenikwazi ukutholika nento ezingafuna ukutholika. Siyabulela. Yazi imfundo inenza ningakwazi ukuqaphela izinto ezingenaqhaza. Siyabulela. You take everything. Niyenza into yesikolo. This thing is a spiritual things. iBhayibhile iyayenza into enye qha funeka iphakanyiswe. Preach only Christ. Once you preach Christ, the Holy Spirit will fall. Not abantu abefa uKristu, not abantu abefa thina, abefa uKristu bayawelwa ngumoya.
silahleka kule ndawo yokuphakamisa izipho endaweni zokuphakamisa uKristu. Jabulela. Ngiyathandaza nginiyeke bantwana benkosi, kodwa ndinento elapha kungaphakathi ethi kuba kungaphakama uKristu kubantu abangaka umphatha mningi kakhulu kasi kanengqondo yokubeka phansi ezinye izinto ziphakamisa uKristu. Phakamisa uKristu. Izinto kuthiwa sinyangeke siyanyangeka. When I cancel uyaphila, when I say positive uyaphila. Ayeke kangenzekile akunyukela. Bonamandla ayesenyokwini. Ayiphakamile sokambulawa wethuswa ngabo bephaya athi ndiphilile. Apephayo usashumayela ubekambizeli kaphambili athi namthaphila. Kodwa ayiphakamile uyayazi ingxaki yabantu. Let us praise Christ. Let us praise Christ. Hallelujah! Ifadalini la Kristo. Hallelujah! Ifadalini la Kristo. Asimamenya usitangaze. Konanda robo shekele mekona baba sataya. Lift up your hands, sitangaze siparadiso isanga zetu. We're joining our hearts and our faith with our God. Asilimandla nasemthatha asilimandla naseistentable kunento sivumelana ukuba sibuyele kuyo kunomyalezo walahlekayo kunesiseko esasifta kuso eso siseko kuKristu. Awufunda 26 kule verse lithi imfihlelo eyasihlwa kwisizukulwana ithina kwesisethu isizukulwana siyithwethiliwayo kwaliletha ixesha uKristu bazalwane. Masingabi sasihlupha ngento ezininzi, masiziyeke into ezininzi, inye into esiyinikiweyo uKristu. Akhona amandla atholakala kuKristu, ukhona ubukaqawuli obutholakala kuKristu.